Amar. Est-ce que tout va bien? Voilà, je vais bien. Eh, il va Ratami? Nous attendons émission que Van Premier Kayola. Van Premier Kayola? Ah ouais? Nere vika tayo no do. Buguni ko kashete Kayola. Ah, sura ka kele. Amari. Tudura fo buguni. Ah bon. Yale. Okay. Le monde parang. Pina ka bona tabe wati jimene. Na tara ne mamo ko en kofe. O mai wa fa ngara jo soka tia. Ai wisi kumbe mina ka nyere yale. Yale. Bena yale ka nyele. Chamari esige ne madela re. Ibe mina ka nyere sa fola e mane mina ka nyere yale. Iye mina ka nyewa. Awo. Hey, Willy. Ah, Jakalan. Kau Willy ka émission doke. Le monde parang. Iba sura akhirnya deh. Hey. Ah, Willy ka. Kau main na émission ko. Ngo anko kanga jaro na komi ferentala ora la nana chencena ami bien no. Iga arjo fle, suba kana soga arjo tunala. Ha? Aha, Willy motor boy sinka. Aha. Jahila. Amadam ne fola yare ngo buguni de. Ay ne ta sena ko ambe wolel ke nan ta telephone na ko. Mi tay sena. Awo me wolel ke. Ah, ibeta ne sora kori ma bana. Ay ma bana. Nata ni bana na pura fere la dove yampe. Ah kai. Me Van Premier wolel telephone na. Ade ibeta ne sena buguni. Awa kai. Salam. Malikana, ani malikaka. Assalamu alaikum. Mugol je bana magola. Jagalan. Émission kala. Malikona ani malikoka. Assalamu alaikum. Jagalan. Akai. Yela angata ya amita doke. Nyafa. Aha. Abo. Amita émission doke ya fe. Abo. Jagalan. Émission doke ya. Arajo kala. Aha. Angone jogala nini amari kalabanci yasa. Tante machi wani ya registrate. Ni wati nasa. Jagalan. Boy fu bele tako kala. Okay, ame foli la se bor fu morke bele ma. Abubakar salamu samake. Ifolendo. Angone jogala nini amari kai misho damne nesa. Akai. Angata yoro. Yaro kata yanangara josobe yala. Ami yala. Amari. Yang faka. La jokala ni. Aku kuntara ko yiribe ya. Ne kuntaro ko yiribe ya koy. Amari. Orang ngara juga bana. Bana. Amari. Ngara juga. Amari. Ida bure ka jige sa ko arajo. Arajo wa ere. Ngara juga. Amari. Ngara juga. Nangi la jigi. Ndeme ka muto la jigi ndeme. Aku taruh ko. Amari. Ngara juga. Kodi ma bana ni bana na imita dokata na so davi yang felala. Aujourd'hui aussi c'est Ankele. Ami émission to sinna.